Tikvicu oljuštiti, oprati i izrendati. U činiju uliti jedno jaje i blago umutiti. Dodavati brašno i mešati. Ubaciti so i prašak za pecivo. Izrendanu tikvicu sada dodati ovoj smesi i dobro izmešati sastojke. Tikvicu ne treba cediti, tečnost koju otpusti je potrebna masi. Dodati izrendan kačkavalj i za kraj izmešati sve sastojke. Mešanjem tikvica otpušta vodu koja povezuje sve u kompaktnu masu. Pripremiti pleh i obložiti ga papirom za pečenje. Kašikom vaditi masu i formirati 9 uštipaka. Svaki uštipak posuti parmezanom. Na kraju dodati susam. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 25 minuta.